And so as we went forward from 2004, I think most of you remember this quote from Kofi Annan, which was, "We cannot stop natural calamities, but we can and must be able to better equip individuals and communities to withstand them." So I think what we've done is we've gone forward, we've built systems, we've started to think downstream at the community level. Next slide. And as 2011 hit us, and you'll see this is something you saw, well, you can't see it, doesn't matter. Disasters strike when they have faded into memory. So that's exactly what happened in 2004. It was about 500 or 800 years before that a 2004 type event had occurred. And in Japan, it was something like an 1100 year. So these things have faded from memory, and almost to the extent that we weren't even preparing for them. Next slide. Which is really, Dr. Uktal has said, as a survivor from 2011, if you're prepared, you can survive. So it's kind of a take-home message. Whatever we can do with the technical part, at the same time, we also have to work with the people part to be prepared. Next slide. Thank you, Giblos, once again. We continue to the exit coffee break. You can bring your coffee and snack to your table. Thank you, and see you on the next session. Without further ado, for Dr. Harkunti and also Mr. Eugene Semai. Significantly too small. JMA was able to upgrade their motivation and exchange of knowledge from different countries with help explain the development of tsunami science from the past to the present and its implications, especially in the we need to discuss further about this zero casualty. Yeah. So we have to discuss further because some issue need to be very careful to determine talking about zero casualty. And then here highlighting the importance of empowering women in the tsunami awareness and education is essential. As vulnerable group, women also play a crucial role in the front line of family and community resilient building, equipping them with front lines of the family and community resilient building, equipping them with knowledge and skills strengthen disaster preparedness at all levels. Women involvement in the DRR should not only procedural but substantial, ensuring they have opportunity in decision making. Once again,
Give your best. We will take one capture again with the deputy head of GOP6. Please come for him, raise your hand. Salam Tangguh Indonesia. Thank you so much. 1:30 p.m. for the closing ceremony. The Act of Banda Aceh Maju, Bapak Ade Surya SDME, Executive Secretary of the IOC UNESCO, Mr. Peter Anderson. Chief of Office and the Regional Office for now we move forward. And hopefully in near future mitigation become number one priority in every living sector. It means the knowledge and experience we learn through the effort is never been deterring us. If some person interested, please go to the website. Okay. And before I start once again, I will warning you, my English is not. Go down, jump in the stair, and go out, and I saw my neighbor's building is collapsed. So something like a contrail. When the airplane flying, they're leaving the contrail, right? Thank you for standing here. Para rapporteur, your attendant here. The excellent Deputy Head of Geophysics BMKG, Ibu Dr. Nelly Floridariano. Terima kasih Ibu. The Governor of Aceh Province or representative Kepala BPPA Bapak Teguh Anastasia SE AKMSI, Director of Regional Office for Asia and the Southwest Pacific of the WMO, Mr. Ben Churchill, Chief of UNDRR Regional Office for Asia and the Pacific, Mr. Marco Toscan Revalta, distinguished the acting region of Aceh Besar Agency or the representative Kepala BPBD Aceh Besar, Bapak Ridwan Jamil, to attend closing ceremony of the second UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium. I appreciate the organization of this. Ladies and gentlemen, 2 decades have passed since the tsunami hit Aceh. Deep wounds still remain, but the fighting spirit of the Aceh peoples to rise up and rebuild their life has inspired the world. The city of Banda Aceh has transformed into a more resilient city with better infrastructure, a more sophisticated early warning system, and a community that is more aware of disaster risk. However, we should not be complacent because disaster threats continue to lurk. Climate change, sea level rise,
activity is seismic activity in our region demand that we remain vigilant. Banda Aceh City Government is committed to continuously improving disaster mitigation effort, both through physical development and human resource capacity building. We know Aceh, Indonesia is placed in Ring of Fire, Pacific Ring of Fire, Indo-Australia Plate, Eurasia Plate, and Pacific. That's earthquake always potential there. So we have to maintain our city to prevent more risk and disaster. This symposium has provided many valuable insight for all of us. In-depth discussion of various aspects of tsunami mitigation and early warning have broadened our representative. Recent research findings have also given us a better understanding of tsunami phenomena. Ladies and gentlemen, I hope that the outcome of this symposium can be followed up immediately. But Aceh Municipal will examine all recommendations rising from this symposium and will endeavor to integrate them into the city development politics and program. One of the important things that we need to pay attention to is actively involving the community in disaster mitigation effort. The community is the front line in dealing with disaster. Therefore, effort needs to be made to raise public awareness of disaster risk, as well as empower them to play an active role in mitigation effort. In addition, we also need to strengthen cooperation with various parties. Good cooperation between government, research institutions, communities, and the private sector is essential to realizing a disaster resilient city. Ladies and gentlemen, on this occasion, I would like to thank BNKG and UNESCO-IOC for initiating and organizing this event. Thank you also to all resource persons, participants, and parties who have contributed to the success of this event. Hopefully, our meeting today can be a forum for suggestion and input for us that can benefit the progress of Banda Aceh City. Moreover, I would like to express my appreciation to the participants from 55 countries who were actively involved in discussing the strengthening of technology and community-based tsunami disaster mitigation strategies at the symposium held in Banda Aceh. Finally, let us pray together that Allah Subhanahu wa Ta'ala will always give His protection and grace to all of us. Let us make the city of Banda Aceh an example for other cities in Indonesia in our effort to build disaster resilience. These are some things that I can convey on this occasion. More or less, I apologize. Finally, Ladies and gentlemen, is additional program. You have been working tirelessly to prepare all of these events, and because I just joined like 3 months ago, so I don't know anything. But I just want to thank you for all your effort and of course for the team. This is going to make the strong
have shared valuable insights, experiences, and ideas that will guide our future actions and strengthen our collective effort in safeguarding life and communities. As the last I can tell you before, normally I'm going to scientific meetings. reflection and the way forward. Berarti kan kita belajar dari apa yang kita alami 20 tahun yang lalu dan tentunya kita mempersiapkan diri dari hasil pelajaran itu bagaimana kita ke depannya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Karena kan 20 tahun yang lalu dengan sekarang tentu kondisinya sangat berbeda. Apalagi Indonesia 20 tahun yang lalu kita tidak punya sistem tsunami, tapi sekarang kita sudah membangun dari tahun 2008 sudah ada dan sekarang alat-alatnya semakin lengkap dan tentunya kita harus selalu siap siaga dan Yang dicapai dari diskusi ini apa sih, dari simposium yang dia dikeluarkan dari simposium? ada beberapa hal tapi yang jelas kan di sini ada banyak ekspor ahli-ahlinya dari tsunami itu ada hal-hal baru yang kita pelajari dan ada artis Apakah ada aja proses yang sedang akan diproses dan tadi hasil diskusinya dari apa sih dari 3 hari ini apa sih yang diperoleh pelajaran apa dan bagaimana cara ke depannya. dari gambaran cara membaca deklarasi? Mungkin Bu Harkuti bisa menyampaikan dulu yang Pertanyaan Deklarasi Aceh itu, statement deklarasi Aceh yang ditelurkan. Oh iya, deklarasi Aceh memang akan kita sampaikan merupakan hasil dari pertemuan 4 hari ya dan 2 hari sebelumnya. Nanti akan kami share. Nah, sementara hasilnya terima kasih. Deklarasinya adalah Global Tsunami Warning and Mitigation, Building Sustainability for the next decade through transformation and innovation. So kita propose untuk next decade setiap 10 tahun. Ya. bertransformasi Ya. dan berinovasi. Ya, melalui transformasi inovasi untuk mencapai sustainability di next 10 tahun lagi. Ya, kurang lebih itu. Ya. Ini kan khusus isu megatrust Bu yang tinggal menunggu waktu, apakah ini juga menjadi isu khusus yang dibahas pada Ya, tentu saja karena kebetulan banyak juga ya teman-teman dari Jepang yang mereka juga ide megatrust itu kan sebetulnya pengalaman kemarin tsunami, gempa dan tsunami yang terjadi di Shikoku ya. Saya sekolah di sana kebetulan. Mereka tuh udah siap-siap terhadap nangkai. Mitigasi dilakukan, preparedness dilakukan, semua dilakukan. Waktu diuji, mereka juga bersyukur ya ternyata ujian itu ternyata quote and unquote dibutuhkan. Kekuatan kita, kesiapsiagaan kita termasuk itu. Nah, kenapa isu megatrust dicanangkan oleh BMKG khususnya oleh Ibu Dikorita? Karena orang itu udah lupa. Yang pembangunan terutama mulai back to usual. Jadi bisnis back to usual, bangun di tepi pantai tanpa memperhitungkan daerah-daerah rawan bencana. Kemudian terutama critical facility harus betul-betul mempertimbangkan building code. Rute evakuasi juga harus dipertimbangkan betul-betul seperti yang dilakukan di Banda Aceh kemarin pada saat tsunami ready. Itu merupakan harus yang bisa di upscale, tidak hanya di level desa, harusnya level kecamatan di upscale lagi sampai level kota. Itu harapan kita, tidak hanya desa tangguh saham, kedepannya kotanya juga harus tangguh ya, karena kalau desa saja berat beban di desa. Itu harapan kami dan itu juga nanti akan kami rumuskan ya 10 tahun ke depan PR kita apa saja sih untuk global ya, tidak hanya Indonesia tetapi di 4 samudera yang lain. Ya. Ada Bapak Wali Kota juga satu langkah. Oke. untuk MNN. Dari Bapak Kota mungkin ada tambahan Pak, ini soal ancaman megatrust yang tinggal menunggu waktu Pak, dari pemerintah Kota Banda Aceh sendiri seperti apa Pak, kesiapan infrastruktur dan juga kesiapsiagaan masyarakat mungkin dalam menghadapi ancaman bencana yang sebesar. Baik, secara teknis dari simposium ini kita pasti mendapat banyak hal positif karena banyak expert di sini dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kota tangguh bencana untuk Banda Aceh. Tapi ada juga yang bisa kita sharing apa yang kita rasakan di Banda Aceh, bahwa penduduk kota Banda Aceh penduduknya semakin kuat, artinya dengan kepercayaan, dengan agama, dengan religi, bahwa bencana itu pasti terjadi dan kita tidak bisa mengelak bencana. Yang bisa kita lakukan adalah kita menghindari atau kita bagaimana kita mengurangi risiko bencana, baik secara teknis maupun secara sosial. Jadi ini yang bisa kita sharing ke seluruh
seluruh dunia. Jadi pengalaman kita menjadi lebih kuat karena kita percaya insan yang religi, masyarakat yang religi, dan itu membuat kita lebih tangguh untuk menghadapi bencana. Pak, sedikit Pak, potong terkaitkan BMKG sudah menyediakan sarana pendeteksi pemantau gempa dan segala macam Pak. Itu bagaimana Pemda, khususnya Pemda Kota untuk menyampaikan, memastikan bahwa yang dideteksi itu bisa sampai ke masyarakat secara waktu yang cepat, karena syarat ini kan sudah mencapai 2 menit bahkan 2 detik Pak. Untuk mencapai ke masyarakat bagaimana yang Pemda lakukan? Kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah provinsi, agar seluruh fasilitas yang telah dibangun bisa tetap beroperasi, dan kita juga ikut melaksanakan operasi dan pemeliharaan early warning system yang dimaksud. Tapi kita juga perlu menambah, selama ini early warning system itu masih berada pada pesisir atau coastal, sementara kita harus punya alat-alat pendeteksi awal tsunami yang jauh di laut, mungkin jarak 10, 20 atau 30 km. Ya, selama ini baru ada 6. Mudah-mudahan dengan bantuan UNESCO, mungkin bantuan pemerintah pusat dari BMKG, kita bisa menambah alat-alat pendeteksi awal sehingga jika terjadi bencana, risiko bisa kita kurangi. Termasuk menjangkau ke masyarakat langsung. Iya, kita selalu tahunan kita melaksanakan drill tsunami. Kita punya beberapa escape building dan itu terus kita rawat, dan setiap tahunnya baik anak sekolah, masyarakat, kita melakukan simulasi agar setiap masyarakat di Kota Banda Aceh, di Provinsi Aceh bisa biasa dengan potensi terjadinya bencana. Mungkin satu penjelasan dari UNESCO terkait UNESCO Tsunami Program. Now there is a lot of youth in Banda Aceh who is actually starting to get engaged in terms of this, and whether there are any scholarships from UNESCO-IOC for this kind of support for the youth. Yeah, I think UNESCO office in Jakarta does a lot of work on this. I would probably pass on this question to Aditya to answer. So mungkin saya langsung jawab bahasa Indonesia. Jadi kemarin Direktur UNESCO Jakarta berkunjung ke beberapa sekolah, ada 3 sekolah yang dikunjungi, dan sekolah-sekolah ini yang tadi ikut di dalam ini, yang mereka sudah mengembangkan kegiatan-kegiatan tsunami awareness. UNESCO itu bukan lembaga pemberi beasiswa, tetapi UNESCO itu punya yang namanya Associated School Program Network. Nah, Associated School Program Network ini tuh network dari berbagai sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA, yang kemudian melalui UNESCO ini bisa terjadi pertukaran siswa. Jadi UNESCO, jadi ini di semua negara, dan tadi dari SD sampai SMA. Jadi kemarin juga waktu kita bicara di sekolah-sekolah, kita juga mendorong supaya sekolah-sekolah ini juga ikut di dalam ASP Net School tersebut, supaya mereka punya kesempatan untuk juga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain. Kemarin kita di sekolah di Banda Aceh, yang 3 sekolah yang dikunjungi di Banda. Ini yang sekolah-sekolahnya juga sekarang ada di sini.